Hey, this is your brother Arabindu. Hope everyone is doing good. And hallelujah. Praise the Lord. God is good and all the time. Ini hai zora kaham. Hallelujah. Otora kaham abo bahai ke man male kai to ni bising bising mano. Praise the Lord. Kai to tomuno riya gangke mongsa pana manya. Langma abo kai to mani. Samong kai to mani. Beba ko sengsara beba kai to mani bangse. Hallelujah. Ini zora kaham moina mura tangi dongo. Moina mura ta magi tangi dongo male kai to ni thang kon bai ke kuplong ng lai kai to no praise khai le thansa ke kai to ni mno kusu khalo ba jani bagai fellowship khai le jani bagai. Hallelujah. Praise the Lord. So ozora kaham rong bagai elam thansa abo kage Romans chapter 8 ni aroma ke sujat dongo chen tabo te Majra ni lamo gerikha hai ko ba Majra sini bagai gerikha tabok sabo sini important mana Jisu Kristus se Moses ni bishu de razak mane Allah bahai no suna perfect klaimanya perfect sabo klaiman perfect sabo ni bishu de ni man male Jisu Kristus ni bishu ni sibise. Hallelujah. Sabo ni bagai no hai da gwan ba lama na juna ta thangni lama kaisano a lama sabo male Jisu Kristus se. Amen. Praise the Lord. Hasrane tong tok di Jisu no love di Jisu ni bishu ni kai to debu ku suklai ni. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Finally, sing moina murawo sok baikya. Hallelujah. Tini moina murawo kai tu ni kong baikya kuplong englai ni tangi tong. Hallelujah. Kai tu ni mungno kusuk kalau lain tangi tong. Praise the Lord. Tang lain kai tu sono belai ka hamzago. Nadi osengser kabang mas samung tongo. As hamurang bisingo perfect bobo male kai tu no love mani. Hallelujah. Kai tu no praise kai mani. Kai tu no mungno kusuk klai mani. Aboni bagi sing khathi te krei te khabai te krei khasrang di seno sramne kai tursin logi tongo bosoni khibia bosoni yakaria. Hallelujah. Praise the Lord. So aboni bagai sal brum muitun narak di sengsani mungsa rules and regulation sengna tai perfect claimenya perfect claim mana sabamana Jisu Kristus simise tong thok di ni kai tuman hamsago aboni bagai bini songdari sadula Jisu Kristus nin langma ro horo tangai nono ano save khanya bagai mothangani bagai seno kaham khlai bini logi seng tonan be boy baksa ka tonan bagi abon bang Jisu Kristus sai klang mani tongo ang thang sok mani abon dong bai ka ham se ni saw tanglo chin bagi tong thai salami tongo seno sengsani bagi kai tur salam ya tawni bagi bini logi tonan bagi si. Praise the Lord. Sengsar kagi thang mani kokna yangi batab Jisu ni bising ta bin gana seng sok pai pika so tab haina haya perfect place Jisu sini bagi salami tong ar thanani bagi lama kaisano abote kewe Jisu Kristus se am bai fari khasrani khatong thok di dum tomono kai to no nini personal babu hai ka ba nini savior nini Jisu no saiman ka gangke te khorok sono bahine okong sade Jisu salama kuboi te langma hani sade. Amen.